Mu isi dutuye miliyoni z'abantu banywa itabi buri munsi, ariko se waba uzi neza ingaruka itabi riteza ku buzima bwawe, ku muryango wawe no ku bukungu bw'igihugu cyawe? Uyu munsi turarebera hamwe ingaruka ziterwa no kunywa itabi ku buzima bwawe ndetse no kuri famiye yawe. Ese itabi rikozwe n'iki? Rikora rite? Ni ibiki ryangiza? Ni gute warivaho? Kandi ni gute wakwirinda kurinywa nimba utarinywa? Ntujye kure, uhawe ikaze. Ese ni iki kigutera gufata itabi buri gitondo? Ese waba uzi neza yuko buri mwotsi w'itabi winjiza mu bihaha byawe uba winjijemo ibintu bisaga ibihumbi 700, 60 muri byo byemejwe ko bitera kanseri, harimo nka benzene, arsenic n'ibindi byinshi. Ese ibintu byica udukoko nk'imbeba, amasazi n'ibindi, gute wumva yuko wowe bitakwangiza? Harimo ibyangiza impyiko n'ibindi bigiye bitandukanye. None se kuki ubikoresha ku bushake? Kuki wibwira ko ibintu byangiza ibintu byose wowe bitakureba? Ibaze nawe ubundi urekeraho gushyira ubuzima bwawe mu kangaratete. Abenshi muri mwe mwatangiye kunywa itabi bitewe n'ikigare, ibibazo ndetse n'ibindi, ariko mu by'ukuri ibintu munywa nta nubwo muba muzi ibyo ari byo. Itabi ni igihingwa gikorerwamo ikinyabutabire cyitwa nicotine. Iyo umuntu acanye isigara akinjiza umwotsi mu bihaha, iyo nicotine yinjira mu bihaha byihuse, igakwirakwira mu maraso vuba cyane, bigatera umuntu kumva aruhutse cyangwa se asezereye agahinda. Ariko mu by'ukuri bino ni ukwishuka kuko biba ari iby'akanya gatoya. Nicotine itera gukururwa n'itabi. Iyo umaze kurimenyera, ubwonko burarishaka buri gihe. Aho niho dutangira kuvuga yuko umuntu ryamugize imbata. Hamwe itabi agomba kurinywa yanze akunze. Muri make riba rimukontorora. Kunywa itabi bigira ingaruka zikomeye ku bice byinshi by'umubiri. Kunywa itabi bitera indwara z'ubuhumekero nka asima, kanseri y'ibihaha, bronchite y'igihe kirekire. Kunywa itabi kandi bitera indwara z'umutima, umuvuduko ukabije w'amaraso, stroke ndetse n'indwara z'udutsi dutwara amaraso. Kunywa itabi si ibyo gusa bitera n'indwara za kanseri nyinshi zigiye zitandukanye: kanseri y'akanwa, kanseri y'umuhogo, kanseri ya nyababyeyi ku bagore, kanseri y'igifu na kanseri y'amabere ku bagore n'abakobwa, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Abahanga mu by'ubuvuzi bavuga yuko imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko abantu barenga miliyoni 8 bapfa buri mwaka bazize kunywa itabi. Itabi ntiryangiza gusa urinywa, ahubwo rinangiza abari hafi ye, cyane cyane abana. Iyo umuntu anywereye itabi hafi y'abandi, bahumeka uwo mwuka w'itabi, bigatera indwara nk'iz'ubuhumekero ku bana batoya, abagore batwite, ndetse bikanabangamira iterambere ry'imyororokere. Kunywa itabi kandi bishobora no gutera ingaruka ku bukungu. Kunywa itabi bitwara amafaranga menshi mu kwivuza indwara ziterwa naryo. Igihugu gitakaza amafaranga menshi kigura imiti yo kuvura abatewe indwara n'itabi nk'amakanseri agiye atandukanye. Uretse n'ibyo kandi, umuntu unywa itabi ahora ananiwe, ntabasha gukora neza, bityo akagabanya umusaruro we. Ibihugu bikennye bitakaza amafaranga menshi avuye mu ngaruka z'itabi kugira ngo bavuze abanywa itabi n'abagizweho ingaruka n'itabi kurushaho byinjiza mu misoro yaryo. Abantu benshi babashije kureka itabi. Yego nibyo bifata igihe, ariko birashoboka cyane. Kureka itabi bitangirana no kwemera yuko rikubangamira ubuzima bwawe. Wowe ubwawe ukabanza ukamenya neza yuko itabi atari ryiza. Hari imiti, inama z'abaganga n'ubufasha bwo mu matsinda bishobora kugufasha kuva ku itabi. Dore ibyiza byo kureka itabi wowe urinywa. Ndetse kandi nawe utarinywa, nizere neza yuko uri kumva ingaruka zaryo, uzirinde kurinywa. Uburyohe bw'ibiryo buragaruka iyo waretse itabi, cyane yuko abantu banywa itabi ntabwo baba bacyumva uburyohe bw'ibiryo. Ibaze nawe kubamo uwo mwijima. Umwuka mwiza uragaruka mu kanwa. Murazi neza yuko umuntu unywa itabi nta mwuka mwiza ajya agira mu kanwa.
amafaranga aratubuka kubera yuko uba wagaruye imbaraga zo gukora. Ikindi kandi umara igihe ku ino si ya rurema, dore yuko ubushakashatsi bwagaragaje yuko byibuze umuntu unywa itabi akanywa byibuze amasigara 2 ku munsi, nta myaka 20 biri imbere aba afite mu gihe atitaweho. Iyo uretse itabi kandi umubiri wawe usubirana vuba cyane. Ikindi ukwiye kumenya, leta y'u Rwanda igira inama abantu, ivuga yuko kunywa itabi atari umuco, ndetse kandi si ikimenyetso cy'ubuhanga, ndetse kandi kunywa itabi si ubuzima ahubwo ni icyorezo kitwihishemo. Dufate mu mugongo abarinywa n'abarigiriyemo ibibazo, kandi turengerane, tureke itabi kuko ubuzima bufite agaciro. Muntu wowe unywa itabi, igihe ni iki, hagarika itabi uyu munsi, kubera ubuzima bwawe, kubera urukundo rw'abawe, kubera ejo hazaza hawe, kuko nugumya kunywa itabi nta kintu na kimwe uzigera wigezaho muri ubu buzima usibye ibihombo gusa. Ibaze ko bino nababwiraga ari iby'itabi sigara, ibaze noneho irindi tabi rizwi nk'ikiyobyabwenge gikomeye aricyo twita urumogi. Mu kiganiro gikurikiyeho ndabasobanurira impamvu leta nyinshi ku ino si ya rurema zibuza abaturage gukoresha urumogi kuko rurangiza cyane. Mubwiye ngo twabanye muri iki kiganiro, nitwa Ronje. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana nawe, kandi dukomeza kubana mu biganiro bya buri munsi. Wakanze subscribe, kanda like, usige na comment. Murakoze, amahoro y'Imana agomeze kubana namwe.